Polovinom 19. vijeka dolazi do velike promjene u državotvornom razvitku Crne Gore. Odlukom Narodne skupštine 1852. godine o razdvajanju svjetovne i duhovne vlasti, Crna Gora je nakon 3,5 vijeka postala sekularna država i dobila prvog svjetovnog vladara. Proglašenje Danila Petrovića za knjaza i Crne Gore za knjaževinu odmah je priznala Rusija, čime je crnogorska državna nezavisnost verifikovana od strane još jedne velike sile. Kratku vladavinu knjaza Danila obilježili su uspjesi u daljoj izgradnji državnih institucija i pravnog sistema u zemlji. Nizom mjera preobratio je plemenske odrede u organizovanu državnu vojnu silu, koja je nadmoćno pobijedila osmansku vojsku na Grahovcu 1858. godine. Vojnički trijumf male zemlje u sukobu sa velikom globalnom silom donio je Crnoj Gori znatno teritorijalno proširenje i zvanično priznanje državne granice sa Osmanskim carstvom, potvrđeno od strane svih velikih sila, što je dovelo na korak do potpunog međunarodnog priznanja.